এই প্রমোদ বড় জাম্বা বোকা ডেইলি দিল্লি নাগপুর পলাই আছে জাম্বা যেটো সমস্যা সেইটো সি সমাধান কৰি দিব পৰা নাই বা কৰা নাই এই কাৰণে আজি এক্স এন ডি সকলে প্ৰমোদৰ পৰা আঁতৰি আহি नोंथांमोना नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र नुनानै निस्सय बुजिखाबाय आरो मिथिनानै मोनखाबाय नङा होमबा मैया दाख्लै नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो मिथियाखै जानांगौ स' जायफोर नुवाखै नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायना ला निस्सय बुजिना लानो हागोन जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमोद बर' सारखौ जाम्बा बक्का होननानै बुंदों हा हाग्रामा महिलारि सारा मिथिना जोबोर मिनिथाव आरो मा होनना बुङो बेखौ माने इन्जय इन्टारेस्टिं होननानै बुंनानै लानो गोनां जागोन आरोना जा सासे बिटिआरनि सिएम जालायनानै बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारजों बा आगुनि बिटिसिनि चिफ महिलारि सारजों माने जाम्बा बखा होनजादों मानि खारनाव होनजादों नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिना लानो हागोन लोगोसे हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर' सारखौ बा बिटिआरनि सिएमखौ जाम्बा बखा होननायनि सिगां प्रमोद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों नैबिनि सायाव नोंथांमोना गुवारै नायना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा बुंनाय भिडिअनि सायाव जोबजासिम नायना लानो हागोन दा मानि खारनाव जाम्बा बुंजादों आंनिबाथ' नै बेफोरबायदि भिडिअनि जाहोनावनो दिनै प्रमोद बर' अर्थात बिटिआरनि सिएम सासे जालायनानै बा अल बर' रायजो राजाफोरखौ बेंगिरि सासे गाहाय लिडार डायनामिक होनना बुङो जायखौ नङा होमबा डायनामिक लिडार हिसाबैनो हिसाबाव थाबाय थानाय जिथुनाखि बिटिआरखौ सलायबाय थानाय सरकाराव थानाय पावाराव थानाय बिथां बायदि सासे सुबुङा जिथु हाग्रामा महिलारि सारजों बा आगुनि बिटिसिनि चिफजों जाम्बा बक्का होनजायोब्ला जों साननो गोनां नङा होमबा दा माब्रैहाय बुंजामारखो नोंथांमोना थिग नैबे प्रमोद बर' सार बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लाग्रो आं सानो माने नै बेफोरबायदि बाथ्रानि थाखायनो प्रमोद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारजों जाम्बा बक्का होनजायो आरो होनजाबावगोन गोबांथार सुबुंजोंनो जाम्बा बक्का होनजाबावगोन होननानैसो आं सानो आरो जी राजघाटत गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभार केम्पास আছে তাত যোৱা বছৰৰ পৰা এটা বড়ো ষ্টাডি চেণ্টাৰ বুলি পেলাই এটা স্পেচ তেখেতসকলে এৰি দিছিলে আৰু সেই চেণ্টাৰটো যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই চেণ্টাৰৰ প্ৰথম প্ৰগ্ৰাম হিচাপে গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চবে মিলি বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিকত কাম কৰা এক্সপাৰ্টসকলক লৈ দুইদিনীয়া নেশ্যনেল সেমিনাৰ ইয়াতে আয়োজন কৰিছে মই ভাবিছোঁ যে এই দুইদিনীয়া যিটো নেশ্যনেল লেভেলৰ সেমিনাৰ ইয়াত আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সাহিত্য যিটো সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠন যিসকলে নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষা সাংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যিসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে সেইসকলে আহি থকা সময়ত যিটো কাৰ্যপ্ৰণালী যিখিনি কাম কৰিব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটিত কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল তেখেতসকলে পলিচি আৰু ৰোড মেপ তেখেতসকলে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু বড়োলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো ভাষা ভাষী প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী তেখেতসকলৰ কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ যোৱা 30 ডিচেম্বৰ 2024ত আমি 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট পাব্লিছ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেকেণ্ড ষ্টেপ হিচাপে সকলো জনগোষ্ঠীৰ থিংক টেংক তেখেতসকলৰ সাহিত্যিকসকলক লৈ এই নেশ্যনেল লেভেল সেমিনাৰ ইয়াৰ পিছত আমি সব কমিউনিটিৰ কাৰণে কমিউনিটি ফাণ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যি মানে তেখেতসকলে প্ৰিণ্টিং কৰিব লাগে সেমিনাৰ কৰিব লাগে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে তাত টকা পইচাৰ যাতে অসুবিধা নহয় এই কাৰণে কমিউনিটি ফাণ্ডিংটো কৰিব গৈ আছোঁ আৰু আজি এই নেশ্যনেল সেমিনাৰতে মই ঘোষণা কৰিছোঁ এই 26টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ এটা মিউজিয়াম য'ত তেখেতসকলে ভাষা সংস্কৃতি কিবা তেখেতসকলৰ মেটেৰিয়েল আছে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰিকেল কিবা মেটেৰিয়েল আছে সেইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সবকো মানে 20 লাখ টকাৰ এটা মিউজিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম যাতে বড়োলেণ্ডত সব কমিউনিটি মিউজিয়ামটো ষ্ট্ৰং হৈ যায় আৰু পৃথিৱীৰ যোন মানুহ আহিলেও ভাৰতৰ যোন মানুহ আহিলেও সেই জনগোষ্ঠীটোৰ মিউজিয়ামত গৈ সেই জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব दा नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखाबाय प्रमोद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो मा बुङाखै नङा होमबा दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो बा बेफोरबायदि जानला मेनला खोथा होनायनि थाखायनो नंबां जाब्बां खोथा बुंनायनि थाखायनो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ बा आगुनि बारग' चिफ सारजों बा हाग्रामा महिलारि सारजों जाम्बा बक्का होनजायो होननानैसो आं सानो आरो थिगबो जादों लाइक होयो आङो महिलारि सारनि थाखाय मिथिबायना मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिटिआरनि सासे सिएम जानानै
मावनांगौ खामानिफोरखौ मावालासिनो खुगाजोंल' गोदै गोदै बुंबाय थाब्ला खुगाजोंल' राव होबाय थायोब्ला खुगानिल' जबान होनानै दोनबाय थायोब्ला खामानिफोरखौ मावफुंनानै देखायालासिनो थाबाय थायोब्लालाय जाम्बा बखानि अनगा आरो माथो दंबावो नङा होमबा जाम्बा बखाफ्रासो बेफोरबायदि मावगोन र' हब र' जेरै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ जोङो आगोलनि बिटिसिनि मिनिस्टारमोन नङा होमबा बिथांखौ जेरै हब मन्त्रि होनना बुङो नङा होमबा थिग बेबायदिनो प्रमद बर' साराबो सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हब मिनिस्टारसो जाहैबाय बा हब चिफसो जाहैबाय आरो हब चिफ मिथिबाय ना जायखौ बुङो जोङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार बिथाङा गोबांथार जायगायाव दिनैसिमबो अन्थाइनि खाम्फाल' गायसन दोनदों खिन्थु महरखौ दिन्थिनो हायाखै बिथाङा अन्थाइ खाम्फानि महरल' नुहोबाय थानो हादों खिन्थु जिबायदि खामानि मावनांगौ बिनि महर दिन्थिनो हायाखै बा नुहोनो हायाखै रायजो राजानो गासिबो खोथाखौनो हब होननानै प्रसेसआव दङ प्रसेसिं जागासिनो दङ बेफोरबायदिल' बाथ्रा बुङै दोनगासिनो दङ दा बेफोरबायदिबालाय बुंजाखागोन निस्सय सासे हाग्रामा महिलारि सारजों बा आगोलनि बारग' चिफ महिलारि सारजों बा चिफ महिलारि सार नङाब्लाबो गुबुनाबाबो बुंनायनि चान्सआव दंखायो जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों गोबांथार जाय सिथाबनानै गोथौयै माने सोमोन्दो गोनां खामानि मावग्रा बिथांमोन बायदिया प्रमद बर' सारखौ अर्थात प्रमद बर' सारजोंबो मोजाङै मावनानै ओंखारबोनाय मानसिफ्रा प्रमद बर' सारनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनै बा नियम नितिखौ मोजां मोनै सुबुंफ्रा जाय प्रमद बर' सारखौ नागारना फैदों बा बिटिआरनि सिएम दैदेनगिरि जायखौ बुङो जों इउपिपिएलनि नङा होमबा इउपिपिएल सरकार पावार एन्ड फांसन थासेयावबो ओंखारबोनाय बैबायदि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारखौ माने जाम्बा बखा होनखागोन बे निस्सयखा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुङाब्लाबोथ' गुबुना बुंनायनि बे डाइरेक्ट माने लामायाव दंखायो होननानैसो आं सानो दा जाय हक आं बबेनि बाथ्राया बबेथिं थाङो पलिटिकेलनि दोहौआ ओरैबा ओरै जायो नङा होमबा बांद्राय माने गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायाबो मोजां नङा सानसे समाव बोरैब्लाबा जों मोननैजों मोनसे जानांगोन जाखानांगोन निस्सय जायाब्ला जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनो जुदि थारैनो बड'लेण्डखौ नांगौब्ला बड'लेण्डनि मुङै जों सानसे सोमावसारदोंमोनब्ला बड'लेण्ड हादोरखौ जोंनो बर' रायजो राजानो नांथारगौब्ला बर' हारिखौ रैखाथि खालामथारनोबा जोंनो अनलि वान बड'लेण्डखौ नांगोन बे बड'लेण्डखौ नांगौब्ला जोङो गासैबो मोनफ्रोमबो दल हंगथनानो जायाथों मानो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जायानो जायाथों मानो जोङो बर'नि पलिटिकेलफ्रा जेसेबांखि थाया मानो जोङो खौसे जानांगोन आरो मोनसेल' जाफैखानांगोन अब्लासो जोङो सानसे समाव जों बड'लेण्डनि महरखौ नुनो मोनगोन होननानैसो आं सानो आरो दा आं बारा गोलावखौ बुंला नोंथांमोन फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो गोसो गोरबोआव सोर मा साननो हादों बा सोर मा बुजिनानै लादों नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव আপোনাক কৈ আছে সাজু হৈ থাক দিনটো আহি আছে আমি হিচাপ দিবলৈ গৈ আছিলো কৈছে প্ৰমদ বড়ো জাম্বা বকা দিল্লী নাগপুৰ কলাই আছে জাম্বা দিল্লী নাগপুৰ কলাই থাকক ক'ব এতিয়া বিজেপিয়ে বিটিচি ইলেকশ্যনটো অকলে খেলিব বুলি বিজেপিয়ে অলৰেডি ঘোষণা হওক প্ৰমদ বড়ো আমিও অকলে খেলিম বুলি ক'ব চাহছে নাই দিল্লী নাগপুৰ কলাই আছে দিল্লী নাগপুৰ বিটিচিতে নাথাকিবি মানে এনেকুৱা ভয় খাই আছে এতিয়া মানে এইবাৰতো বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব ইউপিপিএল শেষ স্যার আপনি ব্রিটিশ সরকার থাকা মানে আপনি বহুত মটৰ লাইসেন্স দিছিল বুলি কৈছিল কি এপিএল সরকার দিয়ে নেকি ইউপিপিএল চৰকাৰৰ দিনত বেছি মটৰ দোকান দেখিছো মই আমাৰ দিনত এনেকুৱা মটৰ দোকান নাছিল প্ৰমোদ বড়ো কৈ আছিলে ডিটিএফৰ দিনত বড়ো অৱৰোধ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইটো প্ৰমোদ বড়োই চব জন্ম দিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া দুটা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলিছে আপুনি গম পাইছে আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে এতিয়া আৰু নতুন একটা পলিটিকেল পাৰ্টি খুলিবলৈ গৈ আছো আমি শুনি আছো এইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে যাক লৈ পেলাই চুক্তি কৰিছিল NDFB সকলক লৈ পেলাই NDFBক যিটো সমস্যা সেইটো সি সমাধান কৰি দিব পৰা নাই বা কৰা নাই সেইকাৰণে আজি এক্স NDFB সকলে প্ৰমোদৰ পৰা আঁতৰি আহি নতুন পলিটিকেল পাৰ্টি খুলিবলৈ গৈ আছে মই শুনিছো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা এইবিলাক কথা 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ এইখন এখন পাব স্যাৰ প্ৰমোদ বড়ো পালে একটা দুটা কামৰূপৰ কি হালত আছে স্যার এতিয়া কি অৱস্থাত আছে এতিয়া ইউপিপিএলৰ পোষ্টত কি আছে কি নাই মইতো সেইদিনাই জনাই দিছো কিছুমান পোষ্ট আছে 4 বছৰ 5 বছৰ 15 বছৰত সি এইবিলাক পোষ্টটো ফিল আপ কৰিব পৰা নাই এই ভেকেঞ্চিটো নতুনকৈ দি দিছে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব নেকি বিপিএফ অকলে খেলিব বুলি অলৰেডি ঘোষণাই কৰিছে আমি বিপিএফ হিচাপে বিজেপিও
ইয়াৰ কি মিত্ৰতাৰ কথা আহে ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰ হ'ব ছাৰ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 100% চৰকাৰ আৰু কোনো ফেক্টৰ নাই ইয়াত কোনো ফেক্টৰ নাই আমাৰ নেক্সটত বিজেপিৰ পজিশ্যনটো ভাল বিপিএফটো 1 নম্বৰ নেক্সটত বিজেপিৰ পজিশ্যনটো ভাল ইউপিএফএল বুলি ক'লে একো নাই দেই